Ni muthana museo na mwathime ulangi twalviki ya kukwatiania nthini wa mesa cheni cha mavo mwendoni wa saa monza nina wikwati wakana wende kutani ilungu na mavo kusila kiseseni cha kunamba imwe cha Cheni TV kisese kila kiwete ilungu na mavo kusila kidhiomoni cha kikamba mwendoni wa saa monza vala tunengelela sema mavo tondu mande na ukitika na ugo otondo uile masito makwa nita wa Jimmy Wamboa. Tuambiane kana vatia leta ilungu nini kana usakwani munene wa mwaka wa 2017 vikiye kutoa iwa yivyo vya kisiasa no yende kwikinyia na kukusi wanthini wa isiose kivathukanganio vanthi ya Kenya uyu kavinda ivutho itina wa kalima kaunti ya Kajiado kwikithia kana nimekwithiwa maimu kwa tamba ungavana wa kaunti isu kulika nthini wa utongo itina usakwani munene wa mwaka wa 2017. Siasa cia Kajiado no siende vala gavana Nkedianywe ukwikwatiwa kukitia kivila kiu cha gavana aitumia tikiti wa ODM. Tumekuja kubariki na tumekuja kuombea Mungu na tumekuja kupitisha resolution ya kwamba 2017 ndio ataendelea kuwa gavana wa Kajiado County. Hatujali Ole Nkedianywe akiwa kwa party yoyote. Muradi yeye ni Ole Nkedianywe. Hatujatazama pati, tumetazama binadamu ambaye anaweza kunipeleka mahali, kunivukisha mtu ambaye ninataka kuvuka. Kumana na ndeto si atumia makivalo nikana nimonie mwailu kikala kivila kicha ugavana na nimeumukwata koko usakwa nini ukite wa 2017 ende na kwithi wa gavana wa kaunti ya Kajiado kikalo kila atumia ameitwa isie cha kumwitikisha mauta mayasia mayosisi chama ende mesakwa mutongo imwailu. They have faith in me and they are not alone. They are speaking for many. And for me, I have to do what the community have asked me to do, to continue leading. I am confident that I will continue working hard to work for this county. Onavamwe na kwithiwa mekwenda au kiteki vila na tikiti wa Jubilee Nkedianywe aisie woni muyanie kukiukitia na tikiti wa ODM na yava kwikia kivito kwa ile kisomo na kuteteitheka cia umasaini. Ndilivoti ya Cheni cha Mavo ninye Rachel Mutune. Twendeane kana kalima sub county ya Matungulu na Kangundo ni makulilio kwithiwa na ngwatani undumu na umwe kelelo ni cha kwikithia kana ni maviki ya kusonga na mbele ukulio umiwe ni director munene wa ikundi sikivathukanganio kuma kaunti ya Masaku kavindani kala komanite na undumu na mwaitu kivathukanganio kuma kisioni kiu na otondo kutwelesea mwandiki witu wa Movo kuma kisioni kiu Michael Nzioki ni kanambe wa mwaitu maana 5 ni momevikite nthini wa umbano usu. Mike karibu. Ugana na. Fungua. Mbona mwenda umwangalela? Mbona nyume na chende? Mike ana ila woka kuwambililia akonge iwe ningali fa yani mwama niyo boss. Na ndeleba wa ni kikundi cha mwaitu kivathukanganio kuma sub county ni za Kangundo na Matungulu. Director munene wa kikundi kiki Bishop Peter Unja ula ikomanite na amwaitu ni umathuthisie kwendea kwikala mena umwe na ngwatanio tanzimwe za kwithiania mo ene. Tingi twatoma kukwata on opportunity ya utethia ndiwa siana ndiwa akandiwa physically challenged, mentally challenged na ndo alama muthembosu. Kwa uni ngumukulia kwa ndaia to cooperate na kikundi cha kuwa wiyene ni kwithwa ni kikundi ki all over Kenya, outside Kenya, Congo, Sudan na kula kungi na kwa andu anini alama usuyu tweni kigwa uke thia mayenda kuona andu angi maikwata kaindo twimea bandu bao tu kiti ya kuyanza moke peimina no tumatia lelie. Unja ainena nthini wa chathi kikini wangalile kuetakana amaitu methiwa mazisuvia na kusovia ikundi cia kwithikalia
mo ene kwanzia mbailu ni matona kuendea kuyana kwa muyana ula wailite siwani nundu wa kukengwa asya ula wa ukengie ni wa uviteisie maundu alati kona nundu wa wakiti yokengwa ndwaye na kitumi cha ulea tukaosambasia ndoka akwati osiesie tekawa ni asia moto imoseo nola uwa na mbiso nene ona kweziwa ni kana muviti abikele na ni asia. Mukutano huu withikitwe ni Amwaitu mbewa mana atano ni kana watu wa sokoni watala vala Amwaitu ingi methiwa na utanu wa kwithiwa maikomana na kweyangiwa ovamwe na kwithiwa mainena na director wo ama hivi umekete okesa iwa na abalukile nebu na bawa na abaluka nebu nukukila aka mwana mwiva jona Mwaitu ngolwethele ilite kana kona bitia bau anengi tuendete mwaka wa kula ni asia kila mundu ose kula yao atika mine abantu kolote la bata setenengania nengi kote athukile nondo mundu lota kama na kana ide kwa wiyene tuikula eteka mone upena na ide tiavenani teta wa aume ku andu aku teta wata kwa wikite hata I want her to get a fish. Can I? Ndilivotea cheni cha Mauvo kuma sub-county ni za Kangundo ni Tawa Michael Nzioki. Maafisa mavolisi mengwatanio na maafisa makisomo kuma kaunti ya Murang'a matwaise kiko kimwe na matwaise kunikiliyolwa kiko kimwe na valamu manyiwa mwa skulu wa musingi wa Ngithangara wende kukwata wititina wake kuvithukiwa kukuna undomu na kuomiwa ni mwalimu umwe kuma kisioni kiu ndongo ikauta undomu na nende kuma kisioni kiu ni malianile na kiko cha muthemba tausu vala maende kumya kulyo kwa serikali kulikilila katina kuikithia kana mwalimu usini wa viki ya kose wa matambia mai makemia nao niguo uguo uilivala tunengelela se mavoto ndumaende na ukitika Manyiwa wa kilasi cha nyanya skuluni wa Ngithangara Primary School kaunti ya Murang'a ni wende na ukwata uisivitale wa Murajas District itina wakukunwa ni mwalimu Aumia. Nzama ya kisomo ni avetoka na omuno na itambeye yosiwe ni mwalimu ya okuna mumanyiwa nginye kamumisia vala ikwenda wethewe ukanyo na undutawo kasiokelwe ingi ende wekawe kwanzi ya mbailu. And I think the teacher might have been stressed by something else, not just what the children did. I would call upon the Ministry of Education, TSC. They already have their own rules. They know how to handle the issues. That they should come up quickly, do the investigation and take necessary steps. Last year alikuwa alichapa mtoto wangu na nikaenda huko kwa shule na tukaongea na mwalimu, hiyo kesi ikaisha, lakini jana alimchapa hata akamwambia hata uende huko na kuchapa uende huko kwa polisi kule ulikuwa unaedaga. O aende na ukwata witi makovo na mono maende na kwika ukunikili wakiko kechathe. Ndilivotia cheni cha Mauvo ninye Rachel Mutune. Twende kumlikilana cheni cha Mauvo kisla kiseseni cha kunamba imwe cha Cheni TV mwondoni wa saa monza na alani masama Afrika ya umiloni wa suavala tunengelela sema uvoto ndumaende na ukitika na uwe otondu uile na tuendelea na kumlikilana cheni cha Muvoni kana ula mundu mukavikiye kuvithukiwa na umiwa ni mume wake ivinda ivuthu ivitukuma kaundini ya Masaku kwa masetwa Jacqueline Mwende kwimranani wa yono vikiye kukwata utethio kuma kwa kampuni ya LG na vala ukwithiwa aithindi ya South Korea kieleloni cha kukwata uiti na otondu kutwelesya mwandiki witu wa Movore Chomutuni kana Mwende avikiye kuvithukiwa na kuumiwa ni mume wake itina ake kuoto kwithiwa atatona kumuseia siana. Jacqueline Mwende ni wakwata utevyo kuma kambunini wa LG vala ukwikwati wa kutoa uandhi ya South Korea akavikiye ukwata uitimbe yange. Marketing Director for LG Electronics, East Africa.
So we are very happy that we were able to help Jacqueline one day, and we started from the process of her diagnosis. So we supported her to come to the Kikuyu hospital, and then after that to check her for her limbs, and they did what is required for surgery and any other need that she needed. Now this is the next step. The next step is to take her to Korea, and then to have the electric limb done for her. This will take around 10 days. There will be some people waiting for her in the airport in Korea, and then for 10 days, not just the placement of the electric limb, also they will train her how to use them. So once she comes back, she will be able to function and use the electric limb, so that it will help her to carry on with her life much better than now. How many days is she staying there? 10 days. Will you cater for the maintenance after she's back? Actually, after she's back, this electric limb will be serving her, and they are very durable as well. Kie kavinda kavudo itina wakwithi wa atamanjua moko monde ni mume wake kwa isitwa Steven Ngila ayasia mwende ndatonya usia. Itina wakiko kichaze cha mume wake mwendeni wa vikiswesi vitale ni wa masako vala walasinike okoma kwa evinda inini aende na ukwata waiti nundu aemuteme akaomea onanginya udhyo. Ena utanu munene aitunga muveya kwi kambuni wa LG kuondwa kuona veo wailu wake akwate waiti wakwiki wa moko wange anaingi atungia muveya kaundi ya masako kwa kumukwata mbao maundoni. Kwanza nashukuru gavana wetu Friend Mutua kwa mahali nimefika, walinisaidia sana na ambulance. Ya pili ninashukuru kabani ya LG kwa sababu wamenisaidia sana. Kwa sasa naelekea Saudi Korea. Hawangekuwa singeenda huko Saudi Korea, na washukuru sana na Mungu aendelea na kuwabariki sana. Naendelea vizuri sana, nimetibiwa vizuri sana, nashukuru Mungu. Mahali nimefika ni yeye. Angekuwa yeye singekuwa mahali niko leo. Kenye naendelea vizuri sana. Chenye naomba maisha yangu itarudi normal vile nilikuwa najisaidia, nikipea huyo mikono taendelea na kujisaidia. Ndilivoti ya cheni cha maovo ninye Rachel Mutune. Nani musiaisa mwendwani unduwe na utanu muno kuona mwandu Jacqueline Mwende idhini kiwani mivya kivalukanganyo. Wivo serikali wa kaundi ya Masaku undumwe na kambuni wa LG kieleloni cha kuigithia kanani wa viki ya kukwata uiti. Na muthiani kana ndwana ni maikeithwa kwithwa maminie kutiwa ni mathai mona nginyanya matiwa na maomi semai. Kabindani kalangali la yema kuite viki ya kukongana na iloli ya kiwu. Mbanga ila ikitikie kisioni cha Athi River kila kikaundini ya Masaku. Ayekithia mbanga ino munene wa polisi kuma kisioni cha Athi River. Ni umise ukulio kwa mateleva kwithwa memedho kabindani kalama viki ite kutua ngali. Tanzemu ya kuolanga ikuila sumana na mbanga sialelo. Andwana ni maikidhiwe utiwa ni mathayo mbanga ni alelu. Ila ikitikie kisioni cha Kitengela kiokoni cha Umundi na ngima kwa tama umisie mai. Uyu kaitina wa iloli ya kiwu kukongana na matatu imwe. Matatu ino yituika nikataji ikuite ya kuwa. Itoete ingalikosia Athi River. Na ya iloli ya kiwu yelekele kisioni cha Kitengela. Kwa chania na uneni wa komanda wa Malelu Moses Kimili. Ni wasiaka nande leva wa matatu. Hati yenziana valayo kongie kamota. Ula eina mukua. Alama isia mathayo vukwavu. Akualame matatuni ni masemwe kiseseni cha uiti cha Shalom. Na sivitali wa kaundi wa Kitengela. Nilivotea cheni cha maovo, nitawa Elizabeth Motiso.
Nani msiaisa mwendwani mbanga ilaye ukitika kavindani kamu vya wakui na muwa wa maleluni wa NTSA withitwe uitwa isia maseso mek vathukangani ondhini wa isiosiki vathukangani otanzemwe ya kuikithia kana matelevala mathi vathukanu na mia ya maleluni ni maviki ya kosewa matambia mai makimia na kuvikia msiaisa mwendwani vona vika muthia wa cheni chama uvo mwendoni wa saa monza ndio tungia mve mwana nundu wa kuyumi na kutambania na kwa ndhini wa mesa cheni chama uvo vala tunengelela sema uvo tondu maende na ukitika na ugo otondu uili komana na kemeri mwikali muinde se ongama mwendoni wa saa 10 nikana unengelelia nangi maingi otondu maithi wa manavikia na ukitika kuma kwa ni kuendea usiaisia wa kwaila tiwanesa.